Voin hi mei ni sang ni som ni pakhat pathian ni ania mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te che bai vek ule kanu naw tam tak te lai tu le na ram Myanmar boina hi kan ngai ven lo thei bik lova chu wangin tun tu ma po hian Myanmar news kan on puang le don ani Rangoon update mei ni khat khan KNU Tatmaha 5 general show mo hi chuan thu so in KNU le KNLA te hi tum thu mun hrui khat vuana tangtlang kan ni to wangin min khat chau ta lan ani to thina ni atia anni hi karen nam sipai te anni general somo hi chuan sipai te nena kanin ka na hian sipai te hi an che chi thin hlea chu wangin chunglam atangin thlona mangin minon beizui ta thina ni ma se kan zam chete ei lo achan chu kan voi khat mer hriat na chau ani to lo wangani heng laka lo in ven dan po kan thiam to hlea thakal ta March le April thachung khan KNLA Tatmaha 5 te chuan Burma sipai thi mu tha battalion le tole tha battalion te chu kan lak saka wangin sipai te hian van sang atangin bom mangin min bei chiama mi pui nu naw poisai lo tam tak chena mun chu an beita ni din sipai te nun ron zia le an doi zia soi chuak ani tuna hian sipai te nen current state chunga KNLA Tatmaha 1 3 le 5 te chu anin ka mek ti general somo hi chuan Salwin Press a hril ani Global Myanmar Spring Revolution voin mei ni sang ni som ni pakhat pathian ni hian Myanmar mi le sa te khovel hun sang sang om zong zong te chuan anram Myanmar ta na strike nei an tuma an hruai tu te chuan ngen na siamin kordum hak turania kuzung tang pathuma thi sen rong red color noi turani he strike ina tumber chu February ni khat sang ni som ni pakhat atanga voin thlenga kanram ta na an nun na hlan tu mi huai sen kal ta te zana chi bai buk na ni anti chu wangin khovel mun tin om Myanmar mi zong zong te he strike tel vek turin kan in so mani anti Myanmar chunga chuan thei to pa malak tu mania abikin Yangon chuan na sataka kongzo le beise ani Yangon chuan kongzo hi a ol to lo hlea ma se he strike hi khau taka kalpui tu mania chuti rual chuan sipai ho pon mi thale man tumin nasa takin ma anlak ve nge yarin om iram tan midang tho chu ngak lola iram tan nangma khading ro le pathian kan lama tran chuan tuin nge min do thayang ti in an hruai tu te chuan thu an chu ani hetiang bogrua kal chho puyan tum mek la hian in sing Ranguna chuan mipui kongzo te chu sipai ten lolam bunin mipui te hi man tumin an dara van duai thlak takin mi pasari te chu sipai te hian an man ti hriat ani mala kem lama Myanmar sipai ten KIA an hne thei lo nimin mei ni khat khan KIA le Burma sipai in do le in an boru ka tang hle ni nan soya mita mutu ten an soidan le an te khin dan chuan Japan in US long cholna Pearl Harbor an bom tumang mai khan ni nan soya engma danglam na om lo ani tin an soi hialani ma se chung zung an soi war deuh te po ani mai theye tumlok sa ang chuan Myanmar sipai mala military council terrorist te chuan mei ni khata tanga ni somthum pakhat chung hian tuman ral thuam lek lo tur ti ania ma se ral thuam hi an lek lo thei tak takangem Myanmar sipai te hi do soi hrat tak an nia chu wangin inrin verenga ngai ni ti in Myanmar mi puite chuan thil thui tak ngai tu chungin malam an pan zel ni nan soi ani Myanmar sipai te hian KIA Mumok Township Muthit Tawarek Tawarkong te chu ral thuam ground war power sin an bei ti hriat ani Myanmar sipai te chuan jet fighter te ral thuam thatak tak le bom mang te in Banmo Michina le Maguya KIA kem chu bei thin ma se Myanmar sipai te hian tun thlengin KIA kem hi an la thei chuang lo ani KIA te hi pathian in a veng zela in tower po KIA te kuta ala omani tin an soi Myanmar sipai in Myanmar mi puiti an ti du dana kal zela Myanmar sipai te ral thuam ne na lo ma chon tu KIA le KNU te chuan an nam sipai ten an nun na chan zeu zeu ma se Thailand ramatangin
KIA le KNU ronzom thar anom zela training bultran mek te le bultran tura in pe te an ni thu an soibok heti mek la hian Myanmar sipai te chuan karen rama an kem chan tak te lalet le turin na satakin man la don ti an soya tuna hian border guard force zani chongvel anin ko khom mek ti an ta lang bok ani Burma sipai te hi na sataka in ro sain karen ho in raling turin an hria tir ti kan thu don na chuan a soi karen nam sipai te chuan he thui hria in ram tina om u le naute indo na mola hne chang ngei tura tong trai pui turin karen news chuan ange na ni Myanmar le khovel chungchang soipui turin UNO Secretary General Russia akaldon The Standard Times Daily na talan danin UNO Secretary General Antonio Guterres chu mei tha cholkar ni na khian Russia akalang boina chuana Myanmar talin khovel din muna soipui tur thu UNO a Russia palai pani na Dmitry Polensky chuan April ni somni pakwa khan chanchin bumi te ma asoiti Voice of America chuan nimin khan ata langani UN Secretary General hi mei ni som pani le som pathum mian Moscow khopuya chamin Ministry of Foreign Affairs Russia Sergei Lavrov nen ansoi dun donani anin kom na hian ra thataka chu a bei sei thu Dmitry Polensky chuan chanchin bumi te ma a asoi he anin kom na tur a hian Secretary General hian Ukraine le Syria ram chungchang ba ka boina chuana Myanmar Libya le Afghanistan chungchang po te na chi sang sang mangin a soipui don bok ti hriat ani Myanmar ram chungchang a hian Russia chu a hlo thonang bokin thil thleng po chik takin a thli rengani ti Russia IO a thupuang tu Dmitry Peskov chuan April ni somni paruk khan a soiti chanchin bu sang sangin an ta langani South Dagona YBS bus pani akang Irrawaddy Times in a soidanin South Dagon Township number 17 veng number 2 kong puisira da YBS bus pani chu nimin mei ni khat jing ma taka akang ti hriat ania engwanga kang nge ti chu chiang taka hriat thei ani lo ti in Myanmar Fire Department chuan an thu chu an ta lang ani Nationwide Ceasefire Agreement Signatories Ethnic Armed Organization NCAS EAOS 10 Peace Process Steering Team PPST chungchang an soidan hi lo ta lang ila Peace Progressive Steering Team PPST chu mun thuma an thena chung te chu pakhatna KNU anga do rup ngam panina RCSS anga tuilai rapa om pathumna sipai tho puidu polte tin an then sang ani National Ceasefire Agreement Signatories Ethnic Armed Organizations NCAS EAOS zinga Restoration Council of Sun State RCSS alien bera sipai ain Tang National Liberation Army TNLA le Sun State Progressive Party SSPP adona sazo kani KNU chu brigade pasriya anin thena brigade panga alien bera anchena saber bok adang zong chu sipai dongam tur khopa chakna nei lo an ni deuh vek nin an soya Myanmar ma hriam hreikeng zazela somni chuan NCA an saina zazela somria chu Northern Alliance Pol pasari te an ni an ti thin Peace Process Steering Team PPST chuan National Unity Government NUG thopui an tumti an soya CRPA chuan lom takin an thu chu an pomani amairo chu Democratic Karen Buddhist Army DKBA le Karen National Liberation Army Peace Council KNLA PC chuan sipai thopui an latum thowani KNLA thupuang tu chuan NCAS zinga EAOS Poltin hian mani du dananga kaltheina zalen na kan nayani tina soyani nimin mei ni khat khan yangun mun paruka bomma puak National Unity Government chuan CDM te tan an hloza tangchi pethei turin ma alamek ASEAN chuan China le US Foreign Affairs Minister tenen Myanmar chungchang rel ho thei turin ma alamek tha thung lungin bula bomma puaka civil mi pathum manthi Mugok Free Health Clinica damdoi te chu sipai ten an chu sak
nimin jing khan kalimiewa nars thren khat man an ni kok tu an vi na mun falo ne phuwa sipaiten mi puite an vo sipaiten ken yu te chu leilama an hne lo viau hnu in khomi te thale thil chu sak an ching hle ani sipai sarkar hian kumtling lo no pang sipaya amang ti hriat ani anin dei to vak lo niarin ani sipain mei thla university june thla state school te hon tum ma se nu le paten mani fa te chu sipai sarkar hon school kaltir lo turin rampum thalai ten thuan chuana sa hle ani sipai sarkar hremna chu European Union in kum khatdanga tan apun belbaka National Unity Government le CRPH le democracy nei tura beimek mi puite thlop thua puang mun tam taka venglal hluite man nan ni nimin khan sipain ke niu le ke ai te chu thon mangin na satakin an boma meichia pitar putar le no pangte chu ramlama anral tlan mek ani mun tam taka sipai sarkarin nan CDM te hlo apek lo thu hriat ani Myanmar lam hruai tu hnen atanga kan thu don danin sipaiten school kan hong don an tia ifa te school atbi ti tumani chuan anni kha I tho pani ti kha hrekarla ifa le khazirtiri duluat na khan annun pum sala itan tir theiti lo hresha mangche tin anin hrilom lomani sipaite thu nei na hnuai zir na hian khoiram ro pui ma min thlen don lova an mani ngei po an mol zia soisen rual lo an ni sa to bok nen an mani anga mol do soi ching hriam hrein nei ta ka wanga pong huai sen ni tum lawang u civil disobedience movement CDM kan beina hian ifa te skula da lo nga mangche tin an hruai tu te chuan khotlang nu le pa te an hril mol mol thuan soi ani mindat in biakna za zela somriat panga zo ani Myanmar lama kan u naw parin tlak tak soidanin mindata mi pui sipai le sipai council inkar in biakna thalai atangin mi pakhat le khopui nu le pa ayo antela anro rel te chu pakhat na khopui chunga thalai te inkul na thriat turin pani na chu mi hun ruak chu sipain lu lo turin pathum na damdoin le benka sipain tran mun khua lo tur le tuna anom mek po chu in son chuak turin palina thalai te kap to lo tur le ina an lo ho ni chuan sipain boina siam sak lo turin hun kal to thil chu da tha thalai ta zalen taka anom theina turin pangana sipainan man ankol mek te hremna chu tinep turin ti te ania hengba ka hian nidanga khopui chung lu na get le phalbak ai tam bungra phur en dikna ge chungcha ngai to le turin thuan da ani heti mek la hian pha kan lama chuan sipai sual ho tu pa min ong hlaina lem chu bolangin an siama mi puiten an pet lui maya huaisen takin kong an zo bok ni in kalimiau mi puiten news chuan ata lang anu kharnan barmaram ki mun thren khata chuan la boi viau ma se an sipai lal tele an fa te thlenga US European Union le ramdang ten an ro sum thlenga an hrek mio wang le sipain thu neina an lak masak kum sang kha zakwa somriat pariat ang maya mi puite le sarkar na thokte an thunun theitak mio lo wangin tuiangin an nem chhotran ang ta view maya silai met puak turin tharhui le an huai sen na an hlo zel nin langma se nam sipai le mi puite chuan inril ru ti nem mai lova in bei se le in tumber democracy ramzalen in nei ngei theina turin atobra thlengin beimol ulati hi kandu pui tak je chewa tundin muna chuan in biakrem na ain ne na Victoria poimo jok ti hriain in mel mate in ke pha hnuaya in ra be ma chuan huai tak le chel taka malam panakal zel turin in una mun sang om te hian kan gen lom chewani in tan kan tong trai na hi athon ho lawang ole khati zong kha Myanmar chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong te in zawa ya chunga kan lo me